ilgeri tebir ötkön zamanda bir karıya boluptur. Anın 5 uğulu bolgun eken. Bирок балдардын арасында ынтымак жок экен. Күнүгө эле уруш, талаш, мушташ. Hayran erler. Buğunar çıktı mı? Kana baldar, beri gelgileçi. Kana emi baldarım, kolunardagılardı. Sındırgılaçı. Toqtat. Emi munu sındırıp görgüleçi. Sınat beken? Alыңар жетпей қойды bu. Мына көрдүңөрбү? Ар бирөөң өзүңчө болгондо, силерди ушул чирп кокшотуп сындырып коюш оңой эле. Барың момундай чогул болсоңор, бекем болосуңар. Эч ким силерди сындыра албайт. Güç деген birlikte. Ошентип bir туугандар акыл эсине келишип, мындан ары ынтымакта, жыргап куунап жашап калыптыр.